Hi guys, if you understand only English, go to minute number 18. After that I will speak in English. Evo, spoštovani sledilci, spoštovane sledile kanala Greg Skort, Gregor ponovno z vami. Evo, tik pred tem, da vidimo spet Luko Dončića na delu. Tik pred tem, da spet vidimo celotno reprezentanco Slovenije na delu in sicer jutri, ko tole snemam, proti Nemčiji v Stožicah. Dvorana se že prav lepo polni, kar me navdušuje kljub zelo zasoljenim cenam. Ampak dobro, no, kdaj pa lahko vidimo Luko Dončića na delu skupaj z ostalimi naši reprezentanti. Ne nazadnje se ne zgodi tolikokrat in po eni strani, če lahko, je prav, da spodbudimo fante in pridemo na tekmo. Skratka, jaz bom tam. Kaj je zdaj to posebnega, toliko mogoče samo, da omenim, naredim bom pač nekaj posnetkov, nekaj slik, nekaj videov, probal zajeti kakšne zanimive akcije, kakšne zanimive stvari izven terena, tudi primer, kot sem naredil tudi proti Srbiji, recimo je nastalo kar nekaj zelo zanimivih in dobro ogledanih posnetkov. Spodaj v opisu videa si jih že zdaj lahko pogledate, v bistvu stari so zdaj, kaj je že zdaj to, 2 leti nazaj. No in take zanimive zadeve, ki se lahko potem tudi za nazaj spominjamo. Predvsem je pa to pomembno, ker bo tekma na sport klubu, kjer mogoče komu ni omogočeno tole nažalost gledati, ne. Ampak hej, dobra novica pa je, da bo pa Šport TV prevzel tekme Evropskega prvenstva. Toliko, v bistvu Nemčija prihaja v Slovenijo, to ni kar nek nasprotnik, ampak gre za svetovnega prvaka. Ne. Nemčija, ki je nastopila v postavi za kar nekaj NBA-ovci oziroma nekem odličnimi evroligaškimi igralci, če se ne motim, samo eden izmed bratov Wagner, se pravi tisti center manjka, drugo pa mislim, da so kar popolni. No. Tako da tukaj bo en zelo zanimiv test za Slovenijo, mislim, da zelo močen test za Slovenijo in tega se v bistvu veselim iz večjih vidikov in to bomo malo opisali v nadaljevanju. Zdaj, česa se bom dotaknil. Torej Slovenija, Nemčija, samega pričakovanja okoli tekme, kaj pričakujemo od Luke, kaj me najbolj zanima od Luke, kaj me najbolj zanima od ostalih reprezentantov. Potem Luka je že spregovoril za slovenske medije na novinarski konferenci danes, malo se bom tega dotaknil, kaj je povedal, kaj so ga novinarji vprašali. Se pravi, potem U16 reprezentanca počasi začne svoje evropsko prvenstvo, tu imamo kar nekaj talenta in pa potem za kakšno zverino se je Luka Dončić pojavil pred hotelom, kjer biva trenutno slovenska reprezentanca. Gre za jeklenega konjička, da temu tako rečem. Vse to in še več v nadaljevanju, če ste pa tukaj novič oziroma prvič, pa vas prav lepo povabim, da se naročite na moj kanal, da boste dovolj hitro obveščeni o novih zadevah, novih posnetkih iz ozadja, takšnih analizah in seveda highlightsih, ki sledijo predvsem Luke Dončića in ostalih posnetkov iz sveta košarke. Kakšen všeček, komentar, spodaj pa doda še svoje k samemu algoritmu. No. Na tem mestu seveda kakršnekoli vprašanja, kakršnekoli vaše zamisli oziroma komentarji spodaj zaželjeni. Gremo! Slovenija, Nemčija. Dajmo se prvo dotakniti postave Nemčije. Malo sem si premaknil zadevo, da lahko tukaj preverem, ker na pamet seveda Nemcev ne poznam. Christian Anderson, mlajši, to je fant izredno perspektiv, ki je letos na U20 prvenstvo igral, če se ne motim. Izak Bonga iz Partizana ga poznate, pa da ne bom zdaj vseh našteval, ki igrajo. Oskar da Silva, Tristan da Silva, Justus Holac, David Kramer, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Tim Schneider, Denis Schröder, Daniel Theiss, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner in pa Nelson Weidermann. V glavnem to so igralci, ki so... Mislim, to je res, oni lahko igrajo z enimi 8, 9, da ne rečem celo 10 res kvalitetnimi igralci in že tu bo že kakršenkoli res kar težava za nemškega trenerja. In podobno lahko rečemo pri slovenski reprezentanci, kjer je v bistvu ravno včeraj Sekulič dejal, da bo imel zelo nehvaležno nalogo, odgovornost se nekomu zahvaliti. Ne? Dejansko se more še petim, kar bo v bistvu kar težava. Ne? Še posebej zdaj, ko je prišel recimo Omić je praktično zagarantiran, da bo noter.
to je garant, zato ker jo rabimo centra najbolj, tam smo najbolj opeharjeni, tako rečem, pa tudi Luka se je pridružil. Je pa res, da zdaj Čančara ni, oziroma neba ni, kakorkoli želite, ne, se vračujem. Skratka, tudi ta res še traja. Upam, da se ne bo že jutri zgodil, vseeno bi rad te mladce videl na delu. Luka Dončić, če se najbolj na njega ozrem, oziroma tudi moja kamera jutri, koliko bom pač me snimal, bom malo bolj na njega prilepljena, tako rečem, ful me zanima. Zdaj je ta njegova forma, kako se bo to transformiralo na samo igrišče oziroma na samo njegovo igranje. Zdaj le neka logika mi pač pove, oziroma sam bi dejal, da glede na to, da je zdaj primanjkljaj njegovih kilogramov napram prejšnji sezoni, bi tukaj izpostavil, da bo agilnejši in pa hitrejši, se pravi, da bo tele gibe, varanja hitrejša, kakšen prodor, nazadnje kakšno zabijanje, že dolgo ga nismo videli, to seveda povzdigne vse nas na noge in ne vem, tega bi si po eni strani želel tako malo, če gledam z malo navijaškega vidika, hkrati pa je seveda najbolj pomembno, da se bo tukaj ekipa oziroma Luka z njo ujel. Ne pričakujem tega na prvi tekmi, niti na drugi, morda celo še ne na tretji, ampak tam do prvenstva, ko vse skupaj šteje, pa bi želel, da tole v redu zgleda. Naj na tem mestu še enkrat ponovim, kot sem že v nekaterih prejšnjih videih mojih oziroma objavah, po mojem mnenju vse, kar bo naprej od tistega četrtfinala, osmina, kar se pač igra, bo že lep uspeh za to reprezentanco. Dajmo biti tukaj realni, letos težko pričakujemo neko medaljo. Čeprav je ravno danes na novinarski konferenci Luka rekel, da je vedno cilj medalja. Pa sej prav je, da strmimo gor najviše kaj možno, ampak realnost pa mogoče ni takšna. Pa vendar z Luko v postavi načeloma je vse mogoče. Je pa bilo lani proti Grkom v kvalifikaciji za olimpijske igre, pa še predtem proti Hrvaški, kar jasno vidno, kako hudo je, če ni pomoči. Ta prave, ne? Pri Luki so se danes na novinarski konferenci dotaknili, če kakšna zamera, da ni Čaneta, da ni Neba, mislim, mogoče malo napačna beseda uporabljena, če se mene vpraša. Že res, da bi mogoče lahko drugače odreagirali tudi mogoče sama igralca, ampak enostavno, če je Milano pritisnil, očitno ni šlo. Je pa recimo zanimivo vzporednico dal tukaj Luka, ne? Če en Los Angeles Lakersi, ki plačujejo milijone in milijone, Luko dovolijo dotičnemu, da igra, pa potem Milano ne, če damo to na vago, ne? Je malo tako malo za lase privlečeno, najmanj to. Seveda je bilo tudi vprašanje, koliko namerava Luka igrati na tekmi proti Nemčiji in zdaj pač on pove, da se na tem, kar zdaj trenira, dobro počuti, da je vendarle gibanje oziroma so vaje nekoliko drugačne, ki jih je izvajal do tega trenutka, ko se je pač samostojno pripravljal na tekmo oziroma na reprezentančni zbor, ampak verjame, da bo kar nekaj minut igral, ne? Zdaj karkoli to pomeni, ampak mislim, da se po mojem mnenju lahko tam med 25 do 30 minut Luke na parketu nadejamo, kar si po moje, da v 90%, če ne še kaj več, tudi želimo, ne? Vsi pač, ki gremo na tekmo oziroma ki nasploh spremljamo reprezentanco. Za zdaj pravi Luka, da sta za njim 2 treninga 5-5 in da je njegovo počutje res odlično, kot sem omenil prej. Vprašali so ga, če je bilo kaj dvoma o reprezentančnem nastopu letos, pa klasično Luka dejal, imel sem nekaj pomisleka, na koncu vsi vemo, da bom igral, če bom le zdrav. Še vsakič sem rekel, da če bom le imel priložnost, bom igral, tako da odločitev zame ni bila težka, ne? V glavnem. Seveda, normalno vprašanje, to smo vsi pričakovali, kako to, da se je letos odločil za neko transformacijo telesa. Luka pravi, na začetku je bilo vse težko, potem pa vse postane stvar navade, ni bilo lahko, a potem preprosto steče. Ki pravi pač Luka, da bo ova atletska podoba vplivala na njegove predstave. Ne vem, če bo zdaj kaj drugače. Za mano sta šele 2 treninga, vse 5 se ponavlja, ne?
z ekipo in igro 5 naprej. Prej nisem igral vse od zadnje tekme v NBA, tako da bomo še videli, košarka mi pomeni ogromno, ker mi je dala veliko življenja, ne samo to, da lahko zdaj igram. Rad imam tudi druge športe, tako da prvih nekaj dni brez žoge je bilo težko, potem pa sem se kar hitro privadil. Ne. Če dodaja o odpovedi Čančara in Neba, sem že govoril, kaj pa je z Omićem. Ne. Recimo Alen Omić je naznanil, sicer pa kdo tega ne bi izjavil, da se zelo veseli igranja z Luko. Do tega trenutka je igral samo proti njemu. Ne. Kaj pa pravi Luka o igranju z Alenom? Ne. Pravi takole: za zdaj gre vse super, opravil sem 2 treninga, atmosfera v ekipi je odlična, tudi Alen se je odlično prilagodil, tako da se veselim igranja z njim. Z Alenom še nisem igral, je nekoliko drugačen center kot tisti, s katerimi sem igral do zdaj. Tudi jaz sem se moral malo prilagoditi, a on odlično opravlja svoj posel in mislim, da se bova super ujela. Ja, tu pa ima Luka prav, ne? Ponavadi so centri okoli njega lovili ogromno žog nad obročem, ne? Od Dwighta Powella pa vse tja do Livelya, zdaj na koncu pa Gafforda. Vsi ti centri so na pick and rollu dosti odvajali, zdaj Alen bo mogoče celo kakšen pick and pop, zna tudi s pol razdalje vreč, strojke bolj malo, tukaj mogoče nekaj podobnosti celo z Mikeom Tobijem, drugač pa bolj z hrbtom proti košem igra Alen in prav zanimivo bo tudi iz tega aspekta, kako bosta ta dva sodelovala, ampak Luka bo našel rešitev, hkrati jo bo pa Alen, to sem prepričan. Glede ta mladih, super, za zdaj nas je še res veliko, mladi res pridno trenirajo, gledal sem tudi njihovo svetovno prvenstvo 19 let in resim vsaka čas za njihov dosežek. Zdaj gremo starejši počasi dol, pa prihajajo mladi, naš cilj je vedno medalja. Nisem edini vodja v tej reprezentanci, tudi to je zanimivo, no? Tudi drugi imajo svojo besedo, ker če je vodja v ekipi samo eden, potem ne boš naredil nič. Na koncu pa mora vsak poznati svojo vlogo, saj le tako lahko temu sledi uspeh. Tu mi je všeč, da še tudi druga izpostavi, verjamem, da bo tudi na parketu tako, predvsem tukaj gledam na enega Prepeliča, Muriča, Nikoliča, Zorana Dragiča, ki bodo mogoče tudi kdaj kakšen glas povzdignili in povedali kakšno svojo. Ne? Glede petka proti Nemčiji, mislim, da to še ne bo nek velik tekst, ker so prve pripravljalne tekme vedno specifične, vemo pa kakšna reprezentanca Nemčija, to bo zelo težka tekma, so svetovni prvaki. Glede moje minutaže, v katero sem jo prej omenjal, še ne bomo, odvisno bo, kako se bo počutilo moje telo, zdaj res dolgo nisem treniral 5-5, a počutim se res dobro. Največ stvari pa se naučiš iz tekem, tako da moramo videti, kje smo in kako stojimo. Kemija v moštvu je pa odlična, po tekmah se res naučiš več, sploh potem iz analiz, zato mi je všeč, da imamo tako veliko pripravljalnih tekem, da vidimo, kje smo. Ne. Je pa tudi zanimiva tale, da se je dotaknil Luka tudi kritik, pogostih kritik preko KZS oziroma selektorja. Tudi o tem ima svoje mnenje. Tukaj pač Dončić pravi, jaz se v to ne skušam vmešavati, to za vprašanje za druge, jaz sem tudi igram košarko, a kritike so vedno, sem se tega navajen, tudi mojih kritikov je nešteto, tako da to v Ameriki drži. To je del športa, brez tega ne gre, sam vedno poskušam odigrati najbolje, kar lahko, mi igralci se bomo sročili na delo na igrišču, drugo pa je naloga preostalih. Drži, toliko mogoče o izjavah Luke. Jutri torej v prvem planu zmaga ni, v prvem planu je, da se ekipa čim bolje uigra, da vsi skupaj dobijo en feedback, bi rekli Američani, se pravi povratno informacijo, koliko so delali, kje so v primerjavi z res dobro reprezentanco, pa verjetno, da bo tudi odgovor, se pravi selektor dobil kar nekaj odgovorov na svoje vprašanje oziroma strokovni štab. Ne nazadnje, tudi to je zelo pomembno. Ne? U16 reprezentanca jutri začenja svoje evropsko prvenstvo, še zadnjo za mlajše kategorije. Tu imamo res kar nekaj mladih, zelo, zelo dobrih. Martin Tešan, Lunjarc, Sabine Pregl, Matic Rezec, Nejc Rozman. V glavnem, tu je kar nekaj fantov, žal tudi manjka, recimo Jakub Šiftar, ki je tudi izjemen talent v Barceloni, recimo igra, tako da
mislim, da tukaj res imamo nekaj za delati za prihodnosti in upam, da se jim povrne to na evropskem prvenstvu zdaj za čim boljšim rezultatom. Vsekakor pa bomo na moji strani tudi spremljali, ki jo tudi najdete v opisu oziroma na Facebooku navijači Luke Dončića. Tale zanimivo še Rimac avto se pravi znamke Rimac se je pojavil pred hotelom, kjer biva reprezentanca, glavne mašinca, tako da gate trga, bi rekli, zadeve v glavnem. Hrvaški proizvajalec avtomobilov, seveda, oziroma bolje rečeno super avtomobilov, mu je dostavil Rimac Nevero pred hotel. Gre za popolnoma električno vozilo, ki je podrlo bojda številne rekorde avtomobilske industrije. Prvi primerek od predvidenih 150, kjer naj bi Hrvati potegnili črto pod produkcijo, je pred leti prevzel nekdanji svetovni prvak v Formuli 1 Nico Rosberg. Pazi zdaj tone. Od 0 do 100 km/h Nevera pospeši v 1,8 sekunde, v manj kot 5 sekundah doseže hitrost 200 km/h, v manj kot 10 sekundah je že pri 300 km/h, za vrtoglavo hitrost, ja, to se niso zmotili, 400 km/h potrebuje dobrih 21 sekund, mislim, meni je 200 km/h, pa enkrat več, to pa je bolano. Pa jaz res upam, da se Luka nikoli tega ne spušča, ali pa kdo drugi od vas, ki to posluša. Moč električnega motorja, dobrih 1407 kW, oziroma to možno 1888 konjskih moči. Samo malo, ni zato kakšna napaka, ampak Rimac Nevera, Rimac Nevera Horse Power 1888. Pa kaj si ti malo nor. Pa to je pa. V glavnem, okoli 2 milijona evrov, pa je vaš. Samo pohitite, ker jih je samo 150 na voljo. Ja, meni je v glavnem. Svašta. To je to. Evo, bodo si ga dovolj za danes. Se pravim, jutri se dobimo takoj po tekmi, oziroma mogoče že celo kaj vmes med tekmo, če mi uspe, par slik, par videov in na Facebooku in na Twitterju, najbolj pa seveda na YouTubeu dam, tako da priporočam res, da se naročite na moj kanal, da čim prej prejmete te novice iz ozadja oziroma direkt iz tekme, pa takšne analize, pa highlights in tako naprej. V glavnem, hvaležem vam tudi vsakega všečka, komentarja, vprašanja in tako naprej. V redu, v zvokih tele chillout muzike, koliko se sliši, se poslavljam. Gregor sem bil z vami, hvala, da ste ostali z mano. Do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam, bodite dobro, navijajte za Luko, navijajte za Slovenijo. Lep pozdrav. So yeah, tomorrow is the game, friendly game between the Slovenia and Germany. Of course, we are all expecting to see Luka Dončić back on the court, and actually there's more. The anticipation is like over the roof. After Luka completely changed his body, he's fit and well prepared, probably in the best shape at his life. We are all expecting what can we see from new Luka, what he will transform into the basketball court. So it's been quite a long time since Luka was in the Lakers jersey, and it's been a couple more days, couple more months when he was last time in Slovenian jersey. So yeah, from the American viewing point, probably this is the most interesting thing, how Luka will look at the basketball court. And against the Germany, this is not just one of the teams in the Europe, one of the nations. They are world champions. Yeah, that's right. For the Germany will play Franz Wagner, Dennis Schroeder, maybe you know some guys from the EuroLeague also, Voigtman, and so on. They have really good team. And to be honest, to be perfectly honest with you, this is going to be a very challenging game for Slovenia. It's not only the friendly game, you know, both teams will get a couple of answers, how they did it in the first preparation days, how well they can play it against one of the teams in the European Championship, and especially for Slovenia, especially from our side,
this is going to be a great task, because the Germany is a fantastic team, and they are probably right now, to be totally honest with you, one level above Slovenia. Of course, when you have Luka Doncic on your team, it's pretty easy, you know. Everyone can connect with Luka and cooperate in the court. And of course, if you have Luka, all the players on court with him are eventually better. You know, he can pass them for an open shots. He can find you at the rim. So this is some things that Luka is even more valuable at Slovenian team. You know, it's not like he's playing for the Lakers when he has a bunch of superstars around him. Here you have players that can play in very high Europe level of basketball, but not that much on the NBA level. So yeah, I'm going to be there. What that means exactly that. I'm going to post some pictures, I'm going to post some videos, and you will get to see them at my YouTube channel here, of course. And also I will send some links at the down. You can see down on the description links. So I will try to do 2 or 3 videos during the game, or before the game, or after the game, some behind the scenes, as I did before when Slovenia played at Ljubljana. Here on the description you can find some links from Slovenia versus Serbia, so Doncic versus Jokic. Fun time, fun game, and a lot of going on. And I hope that tomorrow also will be something to see. In the video when I was talking Slovenian, something near the end, you can see the brand new car. I mean, amazing car by Luka. It's called by company Rimac. This is actually Croatian company. In the meantime, I just forget the total name of that car. Just like let me have another search. Just a second. It's Rimac Nevera. It's very strong. I think he has, or it has, 1,888 horsepower. I mean, that's just incredible. So yeah, this is his brand new car. You can get it if you want it for nearly 2 million euros, and there are just 150 of them in the whole world. That's the whole production. I don't know what to do with this car except to go 400 kilometers per hour. I don't know how much miles per hour is this. We here in Europe, we count that in kilometers per hour. Anyway, this is it. Luka is fit. Luka says he's okay to play a couple of minutes versus the Germany, approximately 25 to 30, if I'm not mistaken, something like that. It's a bit different that he prepared for this Slovenian national team before. He's doing now much more 5-on-5. Before that, of course, he couldn't do it. But he ran a lot. He did a lot of fitness. He did a lot of basketball moves also at the end of his single preparation month. And it's Luka. It's basketball. It's a simple thing. He just cannot forget it like that. But it will be especially interesting for me personally to see how he will transfer this lack of body mass into the basketball court. Probably it's going to be quicker. His lateral speed will be quicker. Probably he's going to be easier to go after the first defense pass. Probably it's going to be easier for him to play. That's the whole point, right? To lose some weight and to be more fit and more agile. I mean, we will see. We will see. Luka can always. How to say in English properly? Surprise us. Surprise us with something new. Maybe this is the year that we will see a lot of surprises from Luka, and the way he is fit right now, maybe even the MVP season. But before that, European Championship for Slovenia. Okay, as I said before,
for videos like that, for analysis like that, for more highlights, and especially behind the scenes videos tomorrow and the days after, make sure to subscribe to my YouTube channel. Follow for more, of course. Comment down below what you think about Luka's transform, and put some like to go. Let's go get this algorithm going, right? It was Gregor with you from GregScore. Till next time, be good, be safe, bye.